100 sklekova za 55 sekundi. Ovaj ovdje Aške se za ovo spremao samo na ovim šipkama, uz normalnu ishranu i pametno smišljen plan treninga. Upravo takav sistem treninga možeš i ti da radiš. Ja vam predstavljamo novi challenge gdje ćeš dobiti plan treniranja prilagođen tebi, smjernice i edukaciju o ishrani, kao i video klipove sa vođenim vežbama. U prethodnim challenge-ima transformisano smo preko 10.000 ljudi koji su napravili fizičku, ali i mentalnu promjenu. I sve to su uspjeli jer su pratili ceo proces veoma disciplinovano. I ovog puta dobit ćeš sve što je potrebno da napraviš ovakvu promjenu. A jedina prepreka ćeš biti ti sam sebi. Zato se ovaj challenge zove You Against You. Ajmo, brate, idemo! Posjeti moj profil kako vidiš šta sve još spada u ove challenge. Prijave traju sada, a zatvaraju se 12. novembra. Ovaj Aške nekad nije mogu uraditi ni jedan sklek, a sada cepa 100 komada ko iz šale, a uz pametan plan treniranja možeš i ti isto da uradiš.